Mizoram Sarkar in May ni som panga sang ni som ni panga aleng puile si phir khorama Indian Air Force IAF man turam lag acquire na preliminary notification ati chhuaka July ni som ni pani sang ni som ni panga a final declaration notification ati chhuak bok Vice President CP Radhakrishnan chuan Mizoram le India Sarkar in remna chu remna zia zinga hlotling berani ati Nepal chuan March ni nga sang ni som ni Parukhan and Prime Minister thar turatan vote an thaka final result ti chuak turin huntle malaom US President in Tehran chuan tlomani lo chuan in rem siam na om don lo tia avo khan nuwa Iran President Masoud Pezeshkian chuan bo in khan aram chu US le Israel ne na ain pe don lo tia soi aizola changin Runmawi TV clear tu te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna chanchin kim changzo kini lo ngai thlak chhun zo mang u No objection certificate apeti po zo na chhana hian tarlan ani a August ni khatsang ni somni panga a order for possession chwa ani thu po tarlan ani Revenue and Settlement Minister in Assembly session zo na zia ka chhana a landanin heram la ka tang hian land acquisition dan mangin mi somne na zang na dom na pe kan ni a leng puirama July ni somni panga sang ni somni panga a Henry lerem sang a hlon mual ne na cheng vai bel cheza som pasari nuai som kwa sing ni sang ruk zathum le somli pakhat pe kani a July ni somni panga sang ni somni panga a roaming lian hne na cheng vai bel se somthum pani nuai somli pakhat sing kwa sang li zasari le somthum pakhat le August ni somni paruk sang ni somni panga a cheng vai bel se somthum pasari nuai somnga pariat sanga zani le somruk pakwa pek ani CP Rama May ni som pathum sang ni som ni panga le August ni som ni paruk sang ni som ni panga ate ar Vanramawii hne na cheng noi som ruk pakhat zaruk le somriat pali pe kani a ar Vanram nga ka hne na cheng noi som ruk pani sing khat zanga le somthum pakwa larem ruati roi te hne na cheng noi som ruk pani sing khat sang ni zathum le som ruk pani ram ngai zwala hne na cheng noi somnga pakwa sing riat sang khat zasari le somni pariat silal mingthangi hne na cheng noi somnga panga sing riat sang riat zasari le somsari pani Jacob mal som hne na cheng noi somnga paruk sing thum sang kwa zanga le somkwa pani chingpui hne na cheng noi somruk sing riat sanga zani le somli paruk le zoram thanga hne na cheng vaibel chheli noi somthum pariat singli sang khat zali le som pani te pek ani bok hengram lakhi IAF ne na pe kani to tia zo na chu Revenue Minister chuan handing over hi ti to ani a rampa siam that hi ti fel alani lo tia changin heram laka hian kumsang ni somni pathum December malama sarkarin malakna enge mazat alo nei to ti atar lang bok ani Vice President CP Radhakrishnan chuan Mizoram le India Sarkar in remna chu remna zia zinga hlotling berani ati Voina Mizoram University Convocation Voice somni na aman puina a he thu hi soin Vice President chuan Mizoram chu India ramahmun ranmong ber polani ati a remna zia chuan masona kengtel ti soin remna zia to zinga hlotling berani ti asoi pusipi Radhakrishnan chuan hun masalam nena te khinin marchakbiala masona tamtaka thlenga ti a thalai ten na satakin ma an son ti soin kum sangni le somli pasaria India in ram mason ni atumna konga Mizoram chu mun poimo takani ati a sarkar lai puin marchakbia langai poimo ti soin ram chunga thalai te mason rualin mizo thalai te chu mason na kongzo turin a so mani Vice President chuan state chunga mason na ru rel sang din ani ati a aizo khopui chu rel kongin atlo to ti soin Kaladan Multimodal Transit Transport Project pe filtre pani to ati a he hian ram chen omnen in sum don na tur kong ol samasiam don ti asoi Vice President chuan Mizoram chu chol hadam na atan mun nuam takani ati a heti rual hian ram ngo le luidunga nungcha te hum him konga theito patran lak angai ani ati a Mizo thalai te chu hemi konga hian kepen an ngai ti soin thangthar lo omzel tur tan kong sia sak turin acha ani Larsab General Retired Vijay Kumar Singh chuan zirlai hlotling te chu alompui thu soin hun lo omzel tura mason bel zel tum turin acha MZT churam chung mundang nena te khinin zirna mun tha ani thu soin zirlai tamtak chhuan tak kan lo chhuak to thin ti asoi Mizoram chu hun rei tak chunga midang te in ngai sakna le khathiam na le hoihom na hun ani to thin ti soin Mizoram hing thatna chomnung zel turina cha
zirlai te chu Mizoram mathlir an ni ti soin ramhason na ngai poimo turina cha ani Chief Minister Pulal Duoma chuan ramhason zela thalai te chu an poimo ti soin khwale tui mason zok an ni theinan theitop chwa turina cha a Mizoram chu le Khathiam state nia chalan ni to ti soin thalai ten ma kho eng takan nei ti a digital state ma saber turin sarkarin ma alamek ti soin MZTU chu hemi konga hian mun poimo takan ni ti soibok Chief Minister chuan MZTU win zirlai chpan tak takan cher chhuak to ati a Mizoram chuan zirlai mai ba ka thalai mason du le bultan du te nasa takin puiti soin hemi konga hian sarkar po in nasa takin ma alati asoi voina Mizoram University convocation a hian zirlai sangru zathum somriat pangaten degree an hmua hengzinga hian Doctor of Philosophy mi za somli pasari ni in gold medalist mi somli pathuman ni a book prize winner mi pani anombok ani Pupi si Vanlalmawii le Pilalrin puite department sanata na sumruah mante an soi howang March ni kwa sangni somni paruk thotania hian zona le chana hun manani nuwa Chief Minister Pulal Duoman House do kana le khapoimo apharanga Minister Dr. Vanlalkhanan resolution 8th schedule of the Constitution of India a Mizotong hi tel tura malak niro se pulutin pasan tumang heminu hian Minister Pupi si Vanlalmawii department sanata na sumruah man Agriculture and Farmers Welfare cheng vaibel chezani somli pani nuai somruk pathum le singsari cooperation cheng vaibel chesom pariat nuai somriat pakhat singli le sangthum irrigation and water resources cheng vaibel chesom kwa pakwa nuai somsari singriat le sangthum avain cheng vaibel chezathum somruk pakhat nuai som panga singkwa le sangruk Minister Pilalrin Pui Department Sanata na Sumruahman Health and Family Welfare cheng vaibel chezakwa le pakwa nuai somni pakwa singkwa le sangruk Social Welfare Women and Child Development cheng vaibel chezathum somni paruk nuai somkwa singsari le sangkwa avain cheng vaibel chesangkha jani somthum paruk nuai somni singsari le sanga te chu soihovin pomtum ani don ani Sarkar masa MNF kai shwai Sarkara Directorate of School Education hnuai tangin ZT2 quarters mun nga a sakani a samagra shiksha hnuaya ZT2 quarters unit somsari sak ani bok Education Minister Dr. Vanlalkhanan Assembly Session ne me ka ep to member is tui pui bial tu puram thanmoye zona zia ka chana he thu hi tarlan ani a Sarkar masa MNF kai shwai Sarkara Directorate of School Education hnuaya ZT2 quarters mun nga a sakte chu zommun chingmun Thingsat sun hluchip le serzola teni in cheng nuai kwa seng sakvek ani thu tarlan ani samagra shiksha hnuaya ZT2 quarters unit somsari sakte chu Tlangnuam Secondary School Zokhotar Secondary School Darlak Secondary School Chapui Secondary School le Khobel Secondary School ate unit ni theobaka Chamdur P Section School, Rajiv Nagar Section School, Sailutar Section School, Lailak Secondary School, Damdiai Secondary School, Ralvong Secondary School, Kangmun Secondary School, Khomoy Secondary School, Rotlang E Secondary School, Bualpuivi Secondary School, Shuaikon Secondary School, Meidum Secondary School, Sitlangpui Secondary School, Ngengpui Kai Secondary School, Sesong RMSA Secondary School, Buangpui RMSA Secondary School, Sialhau RMSA Secondary School, Pangbalkon RMSA Secondary School, Government North Hlim High School le Khamrang RMSA Secondary School ate unit thum thewani thule hengzongzong atan hian cheng nuai sangkha za somkwa pani point pasari paruk Sena ni thu assembly session zona zia ka chana chuan tarlan ani bok ZPM Chalai President Pu JJL Pekluan IAF in Leng Puiles Si Phir Ramalak Chungchang CBI nan chui theina tura Chief Minister Pulal Duoman consent pe hi alomom takzetani ati Pu JJL Peklu chuan IAF in Leng Puile Si Phir Ramalak Chungchanga corruption om theini rin helna alian hle ti soyin Mizoram mi puite po in CBI enroll ngei turin an be se hle ni in soya Purwata Silo po in Log Ayukta a complaint Hlutin, MPCC in CBI a complaint an Hlu thule, MNF po in Chief Vigilance Officer nena complaint an Hlu thua soya, ZPM Party po in CBI a complaint Hlu an tumlayin, CBI, CVO le Log Ayukta ate complaint lu to avangin, mipui base ang he KC CBI na swingay thay na turin, maanla ni ina soya, February ni somni pathum, sang ni somni parukhan Chief Minister Pulal Duoman. Arang the ang bera at
chui turin CBI ne na phalna pe ni in a soi ZPM chalai president chuan CBI hian he case chui tla ka an ngai ani chuan an rin hle zong te an chui to mai dona he hian kan chief minister hi he case a hian akuta faizia ati chiang hle ati bok Mizoram a case chang mipuin CBI chui ti ran be se tak tak te po alo thu le state police te manan ni mai chin thu soin corruption to boy lian tak niya lang te po amor bog na in mipui be se anga phachin lo ni in a soya tunai ro chuan chief minister pulal do man CBI ne na general consent pe in lengpui le si phiram chungchang po CBI na chui ngei theinan chaktakin ma ala ni in ZPM chalai president chuan a soibok ani MPCC Senior Advisor President Pulal Runmawi Chwangowin MGNREGA Mingthak ani awangin vai pathian minglam telangai do ni in a soi BJP kai shwai sarkar lai puin MGNREGA ni zain hlo na minga thak tak du lo na lantir na Congress Party in voina se chi pa abwat saya he thu hi MPCC Senior Vice President Suana Soya Central Sarkar in MGNREGA mingchu vai pathian minglam tel ngai turin VBG Ramji ti in athak ni in a soi Pulal Runmawi Chwango chuan India ram chu sakhoti big nei lo secular state ani a kan ti chin BJP sarkar nuwa ero chuan secular state kan ni na kan Hlutea tiala ti a ni zain hlo na ming tha ka an vai pathian ming min lam ti hi Congress Party chuan a du lo hle ani ati MPCC Senior Vice President Swan Central BJP hian ni zain hlo na chu ti danglamin ni za somni panga in hlo na tur angin ron soi ma se a theidon lo ati a sen so za som chu sei sarkar tum tur ani to a za ani lai po in ni somriat vel bang in hlo na kan siam theilo ani ti tamma se kan tlin don lo ti in thil thatak angalang ataka thasi lo ni in a soi Pulal Runmawi Chwango chuan Mizoram tan ro tlingtam ta Congress kai shwai sarkar in lo siam to ni soin lengpui airport po Congress sarkar siam ani a ti changklun zia ngai ani Congress sarkar ni lo ten ti taktakin kan airport ti changklun na an buai pui taktak ngai lo ati bok sarkar lai chu lengpui airport AAI kuta hlan buai pui du lova AIF kuta da soimoya MPCC Senior Vice President chuan apua runway cheinan sa ski loan cheng vaibel se somkwa velan mangmeka nakin la rulle turani ti in MNF la in airport cute siam tumin cheng vaibel se zadon sengin an cheya ala cute theisi lawa ralo an takzetani ati MPCC Senior Vice President Swan chung ko tamjok ten ezon na ngel hetan nei theinan NLUP kal to dan ennon sungin an buai puile don nia soin afam kimlo lai le chalo lai ngun takin kan je chianga nga NLUP chazok le changklung zok mi puitan chhopchwa kan tum atibok ani MPCC Senior Advisor President Pulal Runmawi Chwangowin MGNREGA Mingthak ani awangin vai pathian minglam telangai do ni in a soi BJP kai shwai sarkar lai puin MGNREGA ni zain hlo na minga thak tak du lo na lantir na Congress Party in voina se chi pa abwat saya he thu hi MPCC Senior Vice President Suana Soya Central Sarkar in MGNREGA mingchu vai pathian minglam tel ngai turin VBG Ramji ti in athak ni in a soi Pulal Runmawi Chwango chuan India ram chu sakhoti big nei lo secular state ani a kan ti chin BJP sarkar nuwa ero chuan secular state kan ni na kan Hlutea tiala ti a ni zain hlo na ming tha ka an vai pathian ming min lam ti hi Congress Party chuan a du lo hle ani ati MPCC Senior Vice President Swan Central BJP hian ni zain hlo na chu ti danglamin ni za somni panga in hlo na tur angin ron soi ma se a theidon lo ati a sen so za som chu sei sarkar tum tur ani to a za ani lai po in ni somriat vel bang in hlo na kan siam theilo ani ti tamma se kan tlin don lo ti in thil thatak angalang ataka thasi lo ni in a soi Pulal Runmawi Chwango chuan Mizoram tan ro tlingtam ta Congress kai shwai sarkar in lo siam to ni soin lengpui airport po Congress sarkar siam ani a ti changklun zia ngai ani Congress sarkar ni lo ten ti taktakin kan airport ti changklun na an buai pui taktak ngai lo ati bok sarkar lai chu lengpui airport AAI kuta hlan buai pui du lova AIF kuta da soimoya MPCC Senior Vice President chuan apua runway cheinan sa ski loan cheng vaibel se somkwa velan mangmeka nakin la rulle turani ti in MNF la in airport cute siam tumin cheng vaibel se zadon sengin an cheya ala cute theisi lawa ralo an takzetani ati
MPCC Senior Vice President Chuan Chung Kotam Jok ten Ezon na ngel ngetan nei theinan NLUP kal to dan ennon chungin an buai pui le don nia soin afam kimlo lai le chalo lai ngun takin kanjir chianga nga NLUP chazok le changtlung jok mi puitan chhopchwa kan tum atibok ani LPG le POL report ilo ngai thak chunzo mangu nimin jing dar kwa le tukin dar ko inkara LPG cylinder sangni zaria somthum pali in wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter sang khatza somkwa pani Mizoram chunga phurlu ani bok voin khachin ilo ngai thak chunzo mangu State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizola changa meteorological data achin chhia danin voin hian ruatla omlova temperature alum liberin degree Celsius somni panga ania avo liberin degree Celsius som pariatani khonhon lamchu anyam liberin za somli ani a asan liberin za somruk panga ani naktu ka Mizoram puma khwa athadrin ani Mizoram pon lam chanchin ni lo ngai thak chunzo mangu Nepal chuan March ninga sangni somni parukhan and Prime Minister thar tu ratan vote an thaka final result ichhuak turin huntle mala om nikum lamanor hwai hotlai Gen Z shwai tu andu ber angalang repara changa politician nita balensha chuan he inthana hian hne na chang nge yarin oma kum sangni somni pahnia din Kathmandu Mayor Hlui Party in ma ashwai mek lain tunaram chunga sarkar din hunchung changa chalai telung oilo na alantirani RSP in an thorim na hi achunzom jelani chuan hi Nepal chalai kai shwai political movement tan hne na lian tak ani theyang repar changa politician nita Balendra Balensha Rashtriya Swatantra Party RSP chuan seat somni pakwa ala a vo in chanu thleng khan bia somriat pariata ma ashwai nia soi ani apian na bia jhapa 5 po CPN UML chairman le Prime Minister Hlui KP Sharma Oli laka ma ashwai chunzom zel bok ani mithiam te chuan in than pui hian sha party ta hne na ro pui takapan mek ni in an soi hi Nepal ram politics thui tan chuan mason na ani theya political analyst Chandra Deft Bhata chuan FP kom na a hei hian hne na ro pui takapan mek ani hei hian lung ngai na lo pungzel chu atilang chiang hle ani ti in ani na taka chuan mi puin political party din to telaka an helna ani atibok March sangni somni parung in thanpui hi kum sangni somni panga Gen Z nor hwai hot nuaram pum hwa pa in thanpui nei masak berani a chu wangin result hian Nepal politics kalphung athak danglam theidon hle ni in beisei ani chalai ten Prime Minister tan mel tharan thlangdon ani RSP hian Gen Z candidate pakwa siam to a hengzing atam takhi ma in sha puitu na anlo chel to ani hi Nepal Rama political party Hluiten political machinery chakjok nei ma se Gen Z candidate an nei tlem hle tun hai thleng khan heng party te hi kumsom sari vel zeta upa Prime Minister te kai shwaina hnuaya omani a kumin kumtir lam khan Nepali Congress hian in thenna an tok nai hle a kumsomli pakomi Gagan Kumar Thapa chuan kumsom thum chuang party lo kai shwai to party president chu ado dala abana ni US President Donald Trump in Tehran chu an tlomani lo chuan inrem siam na omdon lowatia avo khan nuwa Iran President Masoud Pezeshkian chuan vo in khan aram chu US le Israel ne na a in pedon lo ti asoi State TV video record log to ti chwa Pezeshkian hian Iran chen omram ten he na ngai damadil boka Tehran in an beilo chuan an beilo tur thuat soi Iran mel ma te chuan Iran mi puite chu thunhwai rol taka an ram ta na anin pek du na chu an thana an shwaya ngai ni Iran mi puite chu thunhwai rol taka an ram ta na anin pek du na chu an thana an shwaya ngai ni ti in Pezeshkian chuan a soi Iran in a be chen omram te ne na keima ayo in le Iran ayo in ngai dam kadi la ngai ni atibok interim leadership council chuan nimin khan an chen on ram te chu be le ani to lo tur thu chu le Iran be na chu churam atanga lo chhuak ani lo chuan missile ka ani to don lo ti in anin remani ati zirtop ni khan US President Donald Trump pan vo khan ati chhuat nuwa ani a keini le kan tangruwa le kan thopui maktak le hwai sem tak tak te chuan Iran chu chhiat na kong khara changa shwai kir le turin hadam takin kan thokanga sumle pailama pu ahma aya lian zok thazok le chakjok siam turin kan thokanga ti ani kumni chuangram hnuaya ral tlan to no pangthen khaten vundat na vein mi sing chuangin eile in turan mamo hle makui bial pauk township chunga ral tlan singtel zinga no pangthen khat chuan
eile in turan nei thatlo awangin vunnat na anveya in enkol na tur mumala mai lawa wangin an ngai to om hle Pauk township chunga khwa somnga pahni atangin mipui sing khat sanga chuang chu ramhnuai le ram palai le nga refugee camp siamin an khosameka NUG human rights hotu te chuan ral tlang sing tel te chu sipai hlavin anin le lo chhwa sanin an tlan chia a then khat phei chu anina kan chiat vek to awangin omna turin an nei to lova kumhni chuang ramhnuai an cheng to ani ti in soi Myanmar ram toal chung buaina awangin civilian tam tak chu ramdanga an ral tlana ramdanga kalrem chang lo te chu an mani ram chung mun him nia an ngaya muna an ral tlan nual thunga chung ral tlang then khat te chu ram hnuai lama om mun khwarin an in beng bel no a eile in tur ba ka hrisel na lam in enkol na turan mamo hle ani khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak thei te chu ani e